Yunati ampai upau, yanan kanata temma SD, patami pesantren, patami sekolah agama. Magai ukko tumutiti panamu, podangi pambinana, kana kurusukan nga, pas sampajangan nga. Magai nasaba iya ko tami pesantren na guru agama na masu mancegi parema aja mo tamaselang. Apa iya ko melo isadar nisa baca na sampajangnya, Pak purna guru. Tapi ako din ang kana sekolah agama. Na bata, na melo sadar, aga na pigaw, hindi ka ni sanola rewa. Naman away gari. Napaniko ke surimondri pa ko tatiti po ko sekolah agama yang manyamang. Apa ya ko natanay ki batu malaka ko surimondri makna. Made na sampajang anak mo kaday. Pura talwaling gurun na. O titi katu pambinana, barasa niya man ni nalina niya tusuro. Magad. Naman away gari. Amang iyan ko ini nasay mahape praji nga mo kulo maberjama tapi dia pacu ka ditay-tay mamanonto televisi lay galuluki o nga isa makada agama de na silele dosa tawe de na silele amala tapi ang kayasang amana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ra'in iya ti ko manang mancit pamimpiman ko dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban kala apa yang kau pimpin. Man rasa gitu.